Wastan tiang ketut budi asuki tiang jagi mesatu bali sane memurde iludung teketi kedua ada ukuran satu iludung teketi kedua iludung sedang sayu bandi beken kayu ni kaget dingehe kedua ngomong kene ada masa hujan kene lajure kewa pesan ale amat yang terus-terusan kene singgungan dewi kira karmati mara dingehe ketu pakine dong se ente bukan diludung mara kepukine saja itu kurang akik mula dunia amat lantas iludung mesau nimbang ibu kedua belum ibu kedua koja ibu mesti salah ni awakin nepukin Thomas ane luang itu di daun tukat ceng-cengnya di pondok ni kaki produk di sisen apiani apa mesti punya biu mabuah sebuah waya abulan manis juga luat awakin juga mana liwat kamu mirip jani biu ni juga makejam pada tasat mara ni ngah bunyi ketu prajani hilang sedok ni ikekua lakar kedemen kenane lakar nama biu ane nasa lantas ia mesau engal aduh sang ludung ken-ken kaden melah ni ken-kenan kamu pondoki untuk aja dukat cincin hilingga kewa pesan ngeliwat mara di ketu lantas ibu bermesau belum ibu kedua ibu kadang dua melangi yang mula saya sakit jangan kamu barengan gandong awaki ngeliwat pade suba nangka di sisi tu awaki menek kepunyaan biu ni cai ngatosan di dekat yang man biu ketulu cai abese awaki rabu gelisang satu enggal ko ni berjalan aja ke dua ngeliwatin tu kade nasir berjalan ni itu tua sawire ia dua melangi ilu tu kejengit di tundon ni itu tua sebelah kesan nangke di sisi tu kade bareng berjalan aja ke dua saga mana ada pondok ente subuh pondok ni kaki produk tola tole iludung liwatin ikaki produk kade ne pondok ki sepi ngengala yo menek kepunyaan biu ni gelisan satu iludung nyempok biu mas ane nasak dipunya ruang kulit pelute telah hange amal ike kuwe wantah baba kulit-kulit ne dokena mekelu-kelu sedek basang ne ike kuwe sawire iludung sing satu ni keten janji sedang itu iludung amal biu teke kaki produk ngabur tumbak terlangit kene orang ni iludung ngama-ngama biu ni janji lakar masyam ike kuwe mengkep di keten punya biu ni sedang itu ngama biu ane nasa ni sing tahu keken teke bayu ken demen ne ngamah biu nasa di tubuh sing kawan ikaki produk ngabur tumbak ikaki produk aden ini ngikut iludung sedang itu ngama biu katumbak ban ikaki produk kena beneng lambung meglebor iludung lantas mati bangken iludung ni tak ada ken ikaki produk apa ne kepodoke keto sudah upah anak demen membalik bermuluk-muluk timpal Om Santi 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 Om